Weru TV ni bwega nuntu bwa kuona kanya kugwatanira na bautwe kiri Weru Njumaa Thaa Ithatu nara kunthe okethira uri Weru TV na Weru FM turi na ugwe uturo bukigarurukana gwita digital Weru ni tutongerete rutere ruru rwa mitandao download app ya Weru TV kana scan QR code je ukenere uthongi bwa Weru TV na FM thimune yaku magita jonthe Weru digital ni ku mwago junthe juri hankugwatia geni kiri nteto chietu chia Weru Njumaa huni mitagwa NTINYARI KINYUA narua njuri ncheke bakuma igembe North Central na Kinya South inibejete amwe na kugaboba tu maruka nyume Rais Ruto onde tuthengerete kithurano negia 2027 na kurubaba bagitarira Kinya bakethiro bakigwata Rais kuromba Kenya kura kenda choka kairigitine kionde unibawugite bari na wirigiro na ndigiti gikajukwa ni Professor Kithure Kindi kinyume Rais Ruto kurikia kibindi kyawe kebiri 2032 na nikumana na bobo nikyo tukubona roto gukuria kethira no kugwatanira na ugebu wa kurubaba bwa kurungamana Rais Ruto kiri kithurano gya 2027 tukubona turi kuria atiri no kugwatamba rugambi bwa kurubanjuri kurungamana Rais Ruto kiri kithurano gya 2027 haranira bautwe 23578 no namba yetu ya SMS ukaigwa gwa kinyabure kunkuru kino ithiro gitiga gitoke gyaku gukurukira mitandao yetu ya ukinyaniria aria turi live kana wenda imwe kwa imwe kagitenaga kagukurukira Facebook na Kenya YouTube jajanja mweja ratupanganirite tukubana arua kiri nteto chietu Yareto kudhurani akiri nteto cia Weru uretaini mutujwa layer premium fortified sifted maize meal na layer premium all purpose fortified wheat flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Layer premium nurturing the world. Tamurume mago chiethiria nyomba kiri kirage kwirikana ni kumanya na mathina jake muchie Njuri ncheke yegembe kugaboba karungamana na Rais Ruto kithurano negia 2027 Mawatho jameru jamira kuoneka kwaga gukenya baba ingi na boma bisaba county bakire mwako ujarikithia Narua tugakuretera gicunci kia muthia kia rugonoro mwanya baurire ku Mwananirio mathithio tukubona arua ni Gladwell Mwende tukianjiria nteto chietu ntomurume umwe kumatere chiachuka na atete uturo bwawe nyuma ya guchiethiria nyomba iria arakaraga ya gukombora ntomurume uju akirikana Kinya gwichuria nyomba eneo kuringana na chibu wa itura riri ria Keng'ondu nwe Ashford mbaka ure Kinya wikirite kirore karikari augite mututigi na arari na mathina na mwekurowe na arari Kinya kuringa ripoti kwa borithi igoro na Kinyagere gutwa chibo kenda baraniria Nicholas Chabari na gutwa chio na njira indiko Ojimwere wanto murume mukumenyekana ata munene ora aeboragire otugo na njira ya gwichuria nyuma yake ekugwatia anyomba irara komborete mutani wakagwa mwanki na arara gwatirie mwanki gitini na nyumani agwatia mwanki ntere echambendrum ontobo kojeretwe enechibo ogwa Keng'ondu twe Ashford mbaka arendete kuibibiria nyomba na euragana rechuritie benu arabebitie 2 steps arabebitie medani na arabebitie medani na choka bibia mbendu kitandani ona tiga kiateka kwa nyombenu ndamenje ciego cyawe kare kanyombenu irari nene nigo cyakwe nene nuntu mwankyunke kwatire antu matacha kumanyomba ni nyomba ya community antu wenge mono na kwa please ndio kwenda kuga mtu enda akitaka mambo ingine asijaribu kuua watu wengi arechuririe mwankyo mbere yo gwata nuntu atechuria according to my own observation atemba kwa watu mwanki na choke churia kwa ugu aramutirie mwanki ati wekanaga
echuria. Kulingana na Chibomba Kaa, mtu murume ojo arari emo biashara no ende biashara achaki chirari kwanjiria akuthindi nontu onarari akuwata mutingo na arathija ana amikungi no ende akiuga ibarari bakwaraniria ana agwe nikenda bathi nambe na kwariria mantu megie nkujenera bari nacho chiemuji. Pasona ende mwiche ni muntu arekanaga na tunondo arauga biashara cia tunondo ana mantu mengi arauga maraina problem yesterday igoro maraina thina na mwekuru na thia report police station twagia na appointment tungiaria nawe mbere ya thaa 4 umuthi na turaritie na wotuko thaa 4 cio tuko chief mwenda na raritie nawe thaa 4 cio tuko kogure na twaro appointment yo muthi tungane tugeria usubu that is family dispute na turagita toka so that is today Kuma chuka gamba ng'ombe Petan Class Chabari. Mubangania wa gikundi kia DCP na urokorera gite kia ugavana county ne Meru Mithikali Nturi ugite na mbirite gutwa kura kurio kienda amenya kira kiongwa Meru bakwenda kuthithirwa Nturi akioneka kinya kumenera Rais Ruto na kuga bagatigira kwa na 2027 akioneka kinya nkuruki kwithirwa akiuga Ruto ni murongo umukatha mutugikare na report ije. Mapema ndio mbesti neo migambo ya Mithikali Nturi urokorera gite kionga bana Meru akiuga kithurano ne kithirwe jira chereri na thaiji jite siasa ne kurio kenda kona kanya kwaranira na Mumeru na kumromba kura yawe na aria kwarairia kwa ya bakanise akathure kindi na ria tigania kiri mashindano ja ndwimbo na bagurite ikombe kiri baraba gushindite Mithika airomba itikia ngavana wa Meru na no ndarombete last time ndatia kura ndhe ngiri 20 nonto ndayete nchereri so ndeyete mapema sana nonto nderwe mapema ndio mbesi mapema ndio mbesi ndeyere mapema kenora we na kioria kionde ko tuthe twina time ekwaraniria ucokia bioria nikenda tukaumba kueleanwa ndeya twatanire na kwa yeye rugendo rotwetete twatanire twite pamoja tebuo bwa kuongera Nturi na akathite njenzini kuria kumira maandamano negoro akiuga thirikari rabangite nyangia bakuthukangia biashara tonine cha ruterwa kirimara. Niwashukuru sana bato turaura antu baeta ndwene tutikwenda no thirikari ni rabangite kura antu yoro ni baritite mbesa milioni manaire ya kuria mangun nikenda antu bathuki tobietu muno ya Meru Nyeri Embu na Kungi. Kingiri Nturi na ugite nthiguru ya Kenya no kekurira na kioria Kristo bete na mbere kuromba kumeria mathina jaraja Meru merite kenda mwankene jwa ngiri jiri 47 bakaringa kura ya kwane Rais William Ruto akiuga eje neonjere ya kuonokia mugongo jo na rera nabo baraba komboki baena nafasi ndekerira Kenya nekorera ganete kurira nonto tote na inya ya bundoki tote na inya mambomu tote na inya tiangas inya yeto eke kurira tweni oe imwe twetere tariki 10 mweri wa 8 2027 twete toringe kura yeto imwe ekupeleka Kasongo mpaka Sugoi. Na muthiene Rais Ruto erigeri ntuku ya kiumia mirigene igembe Nturi na oretia kariba igembe centro kumenyera morongo ja mutongeria ujo. Wewe Kasongo unakuja Jumapili muntu wake ya nantu kwa Jumapili kapo kwenda muona mno kote umwenda buru aishia kabisa akayobo kacharengete bwo lakini nataka kuambia watu wa Igembe Central sababu atakuwa Burierure huko munjiadhari sana na huyu mtu sababu uongo wake ni mwingi sana kwa njende nonya ni afadhali Ebola ngoroki ya murimo yo Kasongo yo rongo kwa wanto betiba matoke Kasongo ora ke matoke ebo ke report rande to Weru reakwari etwa ni mutugeng
kare Kungina kwa biashara bamirako mantere Chiagembe ni batrimanirite bagitariria kwaga kunganirwa nimendekithia jarajare kiri mawatho jamira jarajare kite gukurukwa bakiaria bugite nkurukia gicunche kia 75 kia mantu jarajare kiri mendekithia jaja jatigutethia murimi kana kinyamu biashara no kaja kumuinyiria onde bugite rwade ruru rwakurukirwo bubongwa batikiri karobia mwingi bya kungana kenda kurwariria onde thirikari county ya Meru nayo netari atiumbite kwambiriria kurikithia mawatho jau narua tora kurerigiri Edwin Gatobu na kurikithia bakiaria na methetu ya ntutu muthenya jwa narua arimi nendia bamira rungu rwa ngwataniro ya mirangiro wa Sunday Traders Cooperative Union intere Chiagembe North badu boke boy bakuregana mawatho ja Meru kiri urimi newendie bwa mira bwa thirikari ya kaunti ya Meru nontu bokire bakugicunche bimwe byabyo ibe kubainyirie bachuga kinya batekiri karobia mwingi bya kujariria nonto zariu union etauzucerwe na union ne batigwethwa kiarira chamanto amira anjabu anto babo bwithite zariu utire kinyomo union ni anto bakolomete ndotheri bakabwithia zaria ikainyilia mwananchi tatona ma vibina bakiwa bakubwithia ko itokoromba netio kinene cheriti itokopinga na tuirwa me mwanga toka na tuthikanire tuirekebishe ana kuonda ithoki sheria ndele na nyeketa ko no public participation yetere na amona spindi ya no wato tiania yerera anto amwe na iro tena narore so mantu atabugi na kuba kigweta jamoja mawatho jaji ibarombete thirikari ya kaunti Meru gukarandi na kujategera kairi na kuwa kwabo mono bakarite nthi bari bonthe amwe kenda bategera na kwariria jara bakuga jakibainyiria sheria kuwa mutua miraka thimwe aithere na mendeko itokopingana ni otibo loi sheria engi yele irekuwa muntu akena mira yeke aithere aina license ya kumethia miraka endana kila ibo metegeria sheria kuwa muntu aitwa mirare mbeca ibo metegeria bieto bitu kwa county government ruare ribo rekire tikaithoki akiri 3/4 yaso ni kwenda amendment kana kurekebishwa yeye na mazinani ila batoke mwananchi mazinani twaraneria na tweleanwe sheria reta twinyelia nikagita na karana kuthirikari ya kaunti Meru rungigite kwa kagita kwambira gwitithwa ngugi kwa mawatho jaja na jaraja kubwiri kwambira gwitithwa ngugi muthenya jo naruo bakiuga bobori umane na bamo kwethirwa bati ingitie jaraja kubatarika na nande bakiwa kagita kaga kaibaja ingie tukwaria na atongeria betu batwiro ntubu bokarike tubaentu ng'anona na tutogwicia ichoke Njumaa Thaa temuntu nande ya Njumaa kaire ka Njumaa Thaa atwira ntachokia ciakwa imbitikirwe nchoki na twanjiriria tutithira tukiaya na kanya kangi kuika kwenda kwira baba batomba ku comply by Monday baimba kwithira bai kureta forms cio kenda twakikisha bakwithira bai sasa wakisheria thirikari ici nkurukini teterete mawatho jaja na kuga ica kuguna murimi na mubiashara na kuga gutonywa kwajo kwa thingatirite watho ura gukubatarika actually maoni aja 100% ni jara yaumite kiri antu bongwa aja ataramirwa akina ruga kiwakili kienda jaomba gutonyana na katiba kinya ya nthiguru kendelea usapotana mwanka tuone kimira kia mira ki properly regulated ye mirabira bingi Antonia Weru Njumaa Kumegembe ni Edwin Gatobu Akoro bakanje njuri ncheke kuma ishigo bithatu biegembe ni bio Central, North na South ni bejete amona kuga na kanyua kama bobare nyume Rais Ruto onde erigere gukinyantere chabure rure bakiaria barekieni ne kama ili tatu araba gutongere tuni mukaririgete wa ole na skadera akoro baba baugite batetiga kugwatamba Rais Ruto bakinyiria kinyabare tayari kuria mwingi kumukorokia ta Rais 2027 taura Dennis Mugendi agotwira akoro baba baugite nyume Rais Ruto ni bakwirigira kanya kawe akajukwa ni DP Kithure Kindiki ni akuru banjuri ncheki ya kaurobe sau bamwirigo jwa igembe basemanitie kinine kya 3 igembe Central
batongeretwe ni mukaririgitira Inas Kathera na kugamba ni bakugwata ugeni Rais William Ruto na munini wawe Kithure Kindiki baria beregiri kuriunga burerure ntuko ya kiumia na igana kwa igana ni bekite wira ni bakumugwata mbaru kinya kithurano kijite abari mwira nawe agwatire ngavana wa Meru Mutuma Ntwithinkia akamurekia kinya anini no kadibicha President William Ruto tumudare karibu Meru na njuri ndio mukadibicha na tokuwa batwe njuri eritangue na thirikari ere mamulake kwao tukaritangue na thirikari ya Ruto no ntino thirikari yetu na tokera Ruto itu wata ngavana Mutuma mbaru tore njuri yencheke na Ruto wata Mutuma mbaru achotokia ngavana Rutere na ndo siasa ili kuza migawanyiko na Rome ya Mutuma pio ni mwaneto usaguzi 2027 tokera watu enwe akinya kira antu bakwarangia utekwarangia bakwarangia no ndiba itu watu na kura siasa wanasiasa tawe baina kura chedo masinani asike Mutuma mbaru amusike ajue ngavana yetu. Gavana anashirikiana na viongozi wote wa serikali, anashirikiana na wayumbe, anashirikiana na viongozi wote. Tunasema hata 2027 aonge Mutuma mkono na Wameru wataunga yeye mkono. Sababu hatutaki mugawanyiko. Na mabatu jamwe jajarena jobe rigirite gutungatirwo ni Rais mbithukiro cia maitha na wamba bwandithia buria butabarikitie kimera kia mira kiria kirumiriritwe ni ungumania mbithukiro cia nyomo cia kithaka kia Meru National Park o wamwe na jangi tokera President karibu Meru weyotetherie Meru nene mradi ya maendeleo. Pwambere katura President yu batu antobembe tuone tethina imbinge muno na Meru wata ni shukuru Mheshimiwa Kindiki makamu wa rais alitupea KPR wa kutosha, lakini KPR wote ni karibu 30% wale wamekufa, hakuna kureplace wengine. Tunaomba KPR waongezwe wengi. Mambo ya Katero Amira Kindiki alipatiwa hiyo, na tunakuambia hakuna kitu imefanyika. Tunaomba Kindiki kama yeye ndiye alipatiwa amalize, sababu Wasomali wako hapo. Makatero kutoka Maua kutoka kuenda Nairobi ni makatero tu. Mambo ya ndovu mulikuwa huko Modera, wakasema watu watalipwa. Mimi mwenyewe shamba yangu ililiwa na si alipwa. Mimi mwenyewe naongea hapa, mimi mwenyewe si alipwa na wengi. Dennis Mugendi, Weru Njumaa Thaa, Yembe Central, County ya Meru. Senators ni bendekithitie gwikirwa Weru ne gukonea uma bwa kandarathi iria irikitie kwenjano ya Weru ya bwakeni kia JKIA na kinya gukinene ya bakere kagita kara kamiti ogendi ya seneti gutrimene. Senator Baba baugite akinya ni wakubatara kumenya uma bunthe bwegie kandarathi eje bore amwe na kambuni ire nenkeri kandarathi na kinya mutaratara juria jombira kwithwa kithingatiro. Anthony Kathenya ari na report eje. Members who are here. Maseneta baka miti ogendi no thondeki bwa barabara ya bunge ya Senate liu ni Ballot Ministry ogendi ndi agitengo gyo kamati bwa ndege gukinya mbele kamiti eno na kuiga Weru ni barwa jakandarathi ya waki no thondeki bojero bwa keni kia ndege kia JKIA ndi amubangwa thirikari kwa thirikari. You need to tell us where are you getting the money from. We will also be asking the Treasury to come before the committee to explain, and then value for money. How did you come to the contract sum or the monies that are going to be invested? If it is borrowed money, it is going to be, how much is it going to cost? Then let them also require the minister to come prepared to engage with us on the financials and the economics of the project, complete with the balance sheet of KIA. Kulingana na maseneta Baba kwino batari bwa thirikari kwiga Weru ni mubango jo kenda gutigira kwino tumiri bwega bwa mbesa ja mwingi. We are a bit worried on behalf of Kenyans when we inquire about these things. We are not witch hunting. We are basically doing service to our fellow Kenyans so that they will know through us, because they elected us to represent them.
Akiaria mbele ya kamiti no mwandiki munene wa gitengo gyo kamati bwa ndege Teresia Mbaika nelithite mubango jothe ndikibwa kyenige kikia ndege liulikire kiwango kiega na ni alombete kiume kimwe kenda kuthonania barua jonde na gukinya ripoti mbele ya kamiti eno. Maybe we can plan another similar engagement because we want to take you from the master plan through what you are currently doing at this at the procurement stage so that we have enough time for us to engage better. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Wega Kathenya ibwega kirigo mutegeri no tubagweta na mbere kurumira ntito cietu atone kanya kambere gakunogoka na kinyaka kurea marandu jetu ja kibiashara indirikana gwikiura ngukuritio tukubana rwakithano kugwata mbaru ugambi bwa Njuri Ncheke kuika rais Ruto kere kithurano gya 2027 itana mbere kwarina bautwe 23578 niyo namba yetu SMS bugiroka igogwa itina mari kinyajari kuno ithirinyo gitiga gicoke gya kugukurukira mitandao yetu ya ukinyanyiria nkageria gwitana mbere kuthoma inkwana ntu ibacoketie makiri mutandao ja Facebook anthome nkai Eric Mutumaruga Njuri unekiu Anthony Gitonga kauga awa kishiba tu ni hivyo njaa ndio shida. I blame poverty. Wycliffe Karaoke Bruce Aruga, they are speaking for their stomach. Michael Murithia kwa let me leave this group of witchmen with a Njuri proverb that says he who sells his brother has already put a price on his own name. Itarambira kwarani about it. Geta nambira kuthoma ntumiri ciako ura tugwita nambere na ntetu cietu cia Weru Njumaa Thaa Ithatu. Geta kuraja twacokera ni ugambi bwa Professor Rosas Joka gukonia siasa cia ugavana kaunti ya Tharaka Nithi. Ugeta kuraja. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! This July, get ready for stories that will make your heart race. From love and passion to secrets and lies that can ruin everything. Catch the sizzling episodes of Sins and Roses at 4 p.m, Domenica Monteiro at 5 p.m, Be My Sunshine at 6 p.m, and Avenida Brazil at 7 p.m, Central African Time. Only on Novelas Plus. Mutamani yoka yothire otwita kembeche tina baita tiambi no oteko chenjia botwaja gairo bitego tutethia neke hai to kurega ng'ombe ciako ichiraragire ngoko ciako itekorekia ngoro chako na guchenga iko chenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu wa irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina kio wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikio tweza kubonokia irio bietu bithithitu na teknoloji ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice choice fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy and Winner, Pig Finisher,
chick mash, layers mash, kienyeji mash na binge bibinge. Irio bieto bithondeki note abo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobo kwa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bieto biri agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Mataro jatano kiri murimi URETERI Joy Max Animal Feeds kuma kwa Joy Millers Limited. Murimi menyera utheru bwa nguku ciaku na kiugo giacio kenda gukaria ugima bwacio. Nyi andio ngaciantu kiugone no tigira kuri na ndawa ya footbath murangone. Bwajaire tigira no kwa nguku ciaku bya kuria kuringana no kuru bwacio. Athurana bya kuria bya tuchui bya nguku ciankara na bya nguku cia kuthinja. Bwajathatu tigira nguku ciaku ni ikona rojuro ruingi na rutheru. Bwajana rumira mubango jotaramijo anchachamo kenda kurigiria mirimo. Na boja tano araithiria nguku ciaku cionthe kenda kuona bionaniria bya mirimo na mantu jangi kureo. Joy Max Feeds kuma kwa Joy Millers Limited, chaguo la mifugo. Broiler ya wiki 5 iko tayari kwenda soko. Huyo ni mdogo sana. Ndio wadogo wamepewa lishe bora. Nimekuwa na mlaumu kijana wangu nikifikiria ati labda anauza chakula. Umesema ati inaitwaje chakula? Ni Joy Max Animal Feed. Ndio. Joy Max Animal Feed. Surudia ndani sawa. Joy Max Animal Feed. This is quite a game. It'll be a free kick. Oh, what a goal! Ecstasy, euphoria, and emotion overflows. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Wega ntubagweta na mbere kurumira nteto cietu tugicokera uria wari munini wa Chancellor University ya Chukana Nandi atonyete kinini gia siasa Professor Erastus Njoka nonekete kuithukira na kumeneria baria bakuruira giti kia ugavana kaunti-ini iu na kagitene gakabaritene. Njoka akiuga gutengugi baritete kubatara bae wakanya kangi ka utongeria araugite muntu akae wakanya kuringana na utongeria na ngugiria ombita kwithirwa akirita.
Rastas Njoka ora ni musiasa kaunti ya Tharaka Nithi agichwa giti ikio ngavana mwanka atuthite gwa 2027 na meneretie bara gucindana nabo akiuga utie muntu aina kiwango giake kia maendeleo na utie mantu kinya babarite ni bombete kurutha amagutethia mwananchi mara tu gucindana namo ntikuona bara maruthite bara makwira antu maina mbeca anga mbeca cia muntu na muchwawe tio ni twenda kana ni menda antu makwa ni menda muciokerua mbeca na njira ya kuonererua buria mukagea nacio kana tibu ntu twahota guthura ntu matuthiururukie kuma rira twathuranire 2023 nimbi igite baba ndubire mone riu twakuberania riu ri kiuria giakwa ni simple ni mwenda ichengo kana maendeleo ni mwenda siasa itebara ile kana maendeleo riu mugite oguo ngatiga mugite bunte bai Tharaka Nithi bantu ya rumari ni babatina landmark ya Professor Njoka chuka kwinayo chuke gamba ngopetemo mahala kwinayo na Tharaka kwinayo kutenayo riu ureona ngiuga teguite na tane gwe muntu professor to kana kia riorongo kula ni rethigi ugutwerwa ni mukuri atwira ni rethigi ririo nkirungamana rio ligakubatira miaka enu eta ria ligakubatira bunde ukaikorwa gacira ko kugenda kalisawa koguo turungamena kula cia turaundi eno na turungamena mutongoria ria tukuona mutongoria uyu kuringana na mauntu maruthite aritie arintere echa kabuboni gwandi ya magumoni na arakuthite gutethia amukuru mate uraithiritwa akiregwa inthua kwa miaka 5 ndiria muino ina miaka kurukia miaka 5 na nimbura ripora ikiremaga na ningwitikia ruri ikuthira kabisa ndua ni nyunyaga ndamu ya muntu kana tibu ukethagira ni munywe ndamu athina ndamu mpigani Number 3, muntu no agwatwe ni murimo ta tetanus. Nuntu ndua nikairutha ironda na kironda kiu hata ukinya guntu na thumuni wale meroka gwatirwa ni kamurimo nabo. Kana tibu. Ngogu riu twauka nikenda twambiriria kuthiria ndua cia gukuma baba. Kuga thank you nuntu. Wana riri turi nake baba mbigucankigwa ni mumbere ndoni mingi muno. Nuntu ana ri muntu acite baba. Ni mbigucankigwa ndoni mingi muno. Riu ni twenda kwambiriria umuthi tupambane na nyamu ino kana tibu tuchwe bangi bara ingithirwa ire wethwa mwene tegua nthoni tuthiebo tuithirie kuma kabuboni chukagamba ng'ombe Peter Class Chabare Paurire tariki 17 cia Disemba mwakene jo 2020 na mwanka nande gutemukurio jo kuoneka kwa Joseph Mithika, Charles Kalunge na Bernard Miriti barani ndogwe mwera muthia bonekere kotini ya mawa na arabari na igamba na wakili Kilimi Mbogo uria ugite ibendaga kumuraga na kinya ukabere na aria kurathwa na kuonoka giku inarume baba bo bathatu betere arwangirwa ukaria riru kinyite na kenda kwanja ciao Kyoto. Mwandiki wetu Antito Dennis Mugendi ari na gicunci kia bithatu na kia muthia kia rugono ruro mwanya baurireko. Hatukupata kabisa vile tulisikia hata sisi mambo kama haya, lakini uchunguzi umesema uchunguzi ifanywe ndio tujue ukweli, hata uhakika ya hiyo maneno ambayo unasema kuna wale walifuatwa mpaka sijui maili 3 nini. Tunataka tupate kwa hakika ilikuwa namna gani, if it is true that was a position. Uchunguzi unaendelea, so hiyo tuachie watu ya wale wanafanya uchunguzi waendelee naye, sitaki kuongea kuhusu hiyo. Kinyanyume ya polisi bairi bausunku ni bagituo kia mawanjwe na njuguna kuwatiro na ikarika ria kura kwa ba Joseph Giteme kirigarania ni bejire ikuthamithwa na nene baukaria igitene riu kinya bararega igutwa macokio na bamwe bao kinya kuregi kwariria nteto iuburu na kuga usunku ni ibukuthithwa DCI mbeti we wari mbere lakini Joseph tukwe ubawa trwe itaruba wa trwe nari na ucio myebiele weta transfer lakini ostore ni owe twayira weta tweteta kwa DCI ma renge to mutirima
mwanka nandi itite ikuthira mianka mugwanja tuterwa macokio DCIO uria twithiriritie ku umwe Rusaminthiwa inyawe naregete ikwaririe karika riu nyakethira na tuteneretie kugwatwo tae kwa banjose turie DCIO Meru tonto operation yu yathithitwe ni bo bagwatanirite na gikaro kinene kia DCIO Nairobi na gicionthe mono turie CCIO Meru. Ikinyite au andi ni tukinyite mutindwa mucini munene jwa kaunti ya Meru kuija imwe kwa imwe mwanka gituone kia borisi ba usonkoni batwathire ina akariba bathatu Joseph Giteme Charles Karunge na Bernard Miriti betire yonto kuringana na riboti ya tumbiti kujukia ritwira ijeni rojo rwa gutirirwa o rojo rungi weru buria burio kirinteto iji ni kuonenie kuri urwanyirwa ukaria borisi bario barwanyirwa usonkoni baiji na bakumenya gukurukira ikarika ria kura kwa Joseph Giteme Charles Karunge na Bernard Miriti na kiria endwa bao bagwitia ni kwirwa uma ina baikirwe bari moyo kana iborairwe na niki tonto bando no beterete basokua bari moyo kana miri. Ombi langu ningetaka kuambia DCI Amin na Inspector Kanj na wasiri wa usalama wanjaribu watusaidie tupate haki ya watu wetu. Juu waliasa familia kama ni shanga na watoto ni wandogo na bado wanawatarajia. Dennis Mugendi, Weru TV, mutindwa mucini munene jwa kaunti ya Meru. Katho cha mwanya kiri Dennis Mugendi ni ontu bwa rugono ruru ruthonge. Tukitana mbere na ntito ingi na ndiba moba kariba mwimbi ni borite Rais Ruto atigatijanirie munini wawe Profesa Kithure Kindiki ta munini wawe kiri kithurano twitite bakiaria runguru wa gikundi baguchita mwimbi Fireman Squad akiama bagikundi giki ni borite Rais agwatire munini uje wawe na boba kamugwata mbaru na kubaigikia kana kubaikia ngugi kithurano negeke ni arabetita na mbere na kuonania kwendera Kindiki kutukio tongere nyume Rais Ruto kurikia kibindi kiawe kiabiri. Martin Mugambi naranirite nabo na kututumira ripoti ije. Kindiki gikundi gia kariba wandia mwembe kiri gicigo mbunge kia maraba uritie ndagitari William Ruto kugwatira munini wake Profesa Kithure Kindiki mwanka wa 2027 na tigo nkinya kuthi na mbere gutigira Kindiki agutwika mutongorua mugongo wa Noem. Tukiendaga kwira Ruto ni agwatile mwana wetu Kindiki ati nwe support yetu na nwe rirori yetu ria turaidite no gututetererete tuona barabara no twinayo Kindiki nwetu tukamugwata mbaru bathi na Ruto tamujigana tutam akena chokai akena jokia wange akena jokia mbatonie akena tamujigana Kindiki jegana Kindiki ngapi gikundi kena rietwa mwembe Fireman Squad baugite ntere ira chinge cia nthiguru ya Kenya wana choga igetigira muntu no akithure Kindiki wana mwanka wa 2027 itano tigere akinyie 10 arikia amutigire tukarura maundu ma tamu jae inya tukenda wadinyo na te jeri Kindiki tukumutana ntu ba maendeleo maturuthirite nontu thai no njira makengire ri twegatewa na riu turigwa nenderete mpaka sai ni tukona tractor kuntu kungi na kungi tukegwa ati ona njira ni mbange thai no na ni Kindiki tukamutatia ni mwana wetu ule twegwatire amwe na boboi baithukirite mutongoria wa kiama kia DCP kana rwangirureganiri Rigathi Gachagua
nontu bwa migwe yake ya kagita wa kagita akiri mutongoria Profesa wa Munyoro Gachagua ale ndio yake ngangoro bati antu bainge uko batije kana natuka ndio ke ngangoro mimi namjua Gachagua ambere lyokora o ende wale ndio ndai no okoro bwankero kia miaka 18 le wale ndio na kogu ndali mtu bogima tikanda ali mwana kwegua antu ba mwembe kwegua kende kia Kenya nkwa ni antu titote yau wia twenyume kendeke na tweke thirikari no tubwa just that one person who is kendeke ba kiongera baugite agikuo kana Mount Kenya West wanio ne bateri gwetigira na gucokia guoko kiri mugongo wa Meru na Mount Kenya East kagita gaka au bange wa Munyoro na kaina gau agitwetaga mulima ari tweta mulima oi twaro mwakanyama na lera renge batwere gutwaireria njoni leu bakwa nataka twakorokia nondo inge badijana titoreana nyi gutugwata njara bakwa natwakorokia pakwamberia utume wa Munyoro ninkwenda kunenkera wa Munyoro warning ati ritho riu akwenda kuga agatura kindike ritho riu ninkwenda kumwira atire kuereria na atitobora nontu tuli nyumeno yae kiri potrandeto cha Weru kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Morambi Atongeria bidhaa na ene ruji rwa murandi jwa Kiruburi Water Project ni bagitite mutemani ontere chiambaria kwareria mukondo jwa ere jwa kwagirithia murandi jojo bakuga ni jukuraganwa na jumo no ne bamwe bantu ari MC wa Kibiritia Jacob Mwirigi ni bakore murandi jojo tige gwikirwa siasa ontubo gwa timbaru ni MC wa Kirua nari MC Makena Morogocho na waruiri rwa rera Kithinji Ntuo bakiuga murandi jojo jukathiria thine ya ruji ire ire kironda gya nkuje Nkuyanio cheroyerwa Kirua Bore Water Project no akaikwenderea na bore ikwenderea no abu ikuthike wataga mwanki aratongoria ba murandi oyo bakuma Kirua na ruire bachemanite kwariria ndeto eno na bakionania thina yao era nene na MCO wa Kibiritia Jacob Mwirigi ora bakuga no kureta ndo akiri murandi Bechamanyo na PG aswa mochamanyo Robert Ramwantuge na jure kwa region ya Kibiritia peke yake antubago chita region ya Kibiritia peke yake Roma tugeberwa ndoni o muntora umuchemanyo neru baraba gutoni yake amabakwa imagine kenda na oni tije bero na ndindo yo muntu na ndo batano totiri manager ya MCA Mwirigi wa Kibiritia na ara kwawe Kibiritia region ete utadaka ge phase 2 Ikirua na ruire bote da kage phase 2 Balabo toya ni antobeto bakamite egu baraguliro naya ibo babo kamichama ni okuko na batogiria Odo kweri konenkeroga priority konywa roji imwene roji kai barabo chieta atumeri baroji pas kwao priority ebueri konenkerwa muntu akirwa roje iwetu Ibona roire tukazwanwa itutwe na namba Indetore weto mbaru na MC wa Kirua na Arima Kena Murogocho na waruiri rwa rera Kithinji Ntuo Kirua thangi kia tuba Kirua na yari na ruiri rwa rera Desa sawa ya tupara betara umiriga kama ni yau musiasa unine kono tokera kwa kendo Desa sawa no umiriga kuba kwetera ngitu wa betera katau ka umiriga nero tukogi mwiri ngine yangi to roje atigara ruzo mura tubange Nekio kuona rugetwa Kirua Bori na twenda kinake eta itochie tuiga twena chio chieto chena chiwa ke kampano chano ile kauga Kirua roire iba ene manto ya jonde anto beto tugakare ni cha twena ogwa kwa kitendera ikumarera tweterero kuona ni neto beke wandoka na binge twekiro na kiri muchemanio ya tongoria baba ibetekaniretie Mwiriga kwere roje rongo tero nywa tugata twinyero roje inishare wali wetu sawa mukamitoro jotene wakithima na orange na marinya antobau ibaitwe immediately na bali chira cha yani thirikari cha phase 2 cha mekinyire mumemba ore otona roje
project no tu teka kuira to kamina ine ata project ibie kwenda rayu ibadhe action plan to menye egitare ibito kwenda kuthithia ibiete tena mbere ira karwa ya muchama ni jwa boli utenya jwa boli akane kora microphone nake jakunya kwa microphone tutemurekaria kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera Weru Njumaa nio kambitaga ki Mutegi. Tukitana mbere na nteto ingi na ndini atongere bakendini nibethiritwe bagicemania amwe ntere cia mikinduri kiri mambura ja kwithwa bagikungwira kwandikwa kwa URETERI nirio Bibilia na rũthiomi rwa gitigania aria bugite nandi gwa kagita antu batigania bethiritwe bakithoma Bibilia na migambo ingi irio kiime nchindi nandi nibakugwirirwa kwithwa bari na yao gukurukira utethio wa Bible translation and literacy. Tukwena arua tumeria bakanisa cia Tigania Central bagwatanirite na BTL kiuthurano gia kutaura Bibilia ni bathithite musemano mikinduri Tigania East kwambiriria yukuria luka riandikwi na Gitigania. Na nyuma ya rugendo rwa maguru bagikurukira market ya mikinduri na gukinya gikaro kia Maromba yukuri uri kirugurwa bwaga kiria Kristo janjira ya kurea mbiriria gutumirwa. And I got to the name Murungu. Ndaki ilalietwa Murungu. And I said Murungu. Ndawa Murungu. Nandiki ribori ritagaira riri nene muno na ribatethete gwita mathina jamwe jarario kiri kuthoma Bibilia na kureta kwerewa nkuruki. Antobatiania, as Isaiah 60 verse 1 says, arise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. I think this is a great day for Tiania. We have heard the word of God for many, many decades in the Imenti language, and now the Lord graciously desires to speak to us in the language of our hearts. Now today is a great day. We have been translating the Tiania Bible into their language, and today we shall be dedicating the first gospel that we completed, the Gospel of Luke, in the Tiania community. Biyo tomatoikra nonto mwamba yoto ya Ketiania na chionda chi Africa ni intonation language. Edere to kuwa a, e, i, o, u, e, o. Kato kuwa igbo to arakio. Yukuri uria St. Luke na ndere tu mwambirio bakiuga mubango joroja gutaura Bibilia yonde. Tugesa na mbere kubwithiria the rest of the books. We are going to continue in translation. God helping us, resources coming forth. We shall do the New Testament, God willing. From today, we will be counted as one of the many communities in the world that are able to access the word of God in their languages. Kiripoti la nteto cia Weru TV kumatigania mbita Brian Kimathi. Arwan kiama ya kurwana mbugi taja nthiguru na nigwatanirite na thirikari ya kaunti ya Meru na kinya thirikari nene kiri ukungwira ntuko ya mbugi ta nthiguru ne yonthe ne arantumirire anene ni kurwana utumiri bwa ndawa iji amwe na gutara nthuki mbithi gutigana nacio. Thirikari na arua rwangirwa kurwanda chambogita niru na kanda rwatarita thirikari nene na mwa kaunti ya Meru ibombetwo kungwira ntuku kurikania ntu mantu jegie thine ndawa cia kurebia aja nthiguru ne. The reason why they created this day ni kwa sababu walikuwa wanataka mashirika zote zenye zinapigana na miadarati wakae chini pamoja, waangalie waone the steps, the strides that they have made, halafu pia waangalie zile challenges zenye wako nazo ama wamekuwa nazo wakati wanajaribu kupigana na miadarati. So ndio inakuwa celebrated leo kila mahali worldwide. Vile tunajua sub county yetu iko katikati ya corridor ambayo hutumika kusafirisha mihadarati, na leo tunataka kuhamasisha wananchi umuhimu wa kutupatia information na sana sana pia kujiepusha na madawa na vileo vingine ambavyo
sio halali ili watu waweze kuishi maisha bora zaidi. Araba ugite thineji muno ni rumirite mbe imbe thindene kaunti ya Meru na moroto jwao ni gutigira ati bakumenyithio muno thine ndao cia kurebia amna bubu na kande kiuga ni kwenda gutigira ati kaunti cionthe cinobi ciao ni kenda gutetheria kurwa thineji. Ukiangalia before na kanda ilikuwa centralized, ilikuwa tu at the national level, but sasa ukiangalia currently tuko kwa 39 counties. So tumebakisha about 7 counties ndio tukue in every county. Hiyo ni kitu ya kwanza. Number 2, tunajaribu kuinfluence policy juu, na hiyo ni njia moja ya kujaribu kusaidia watu kuachana na miadarati. More than 40% ya population wanatumia drugs zingine ambazo ni halali, and of course hata kama ni halali sikumaanisha hazina madhara katika mwili, na pia zingine ambazo sio halali. Muthuri Murioki, Weru Njumaa, Mutiri wa Kangangi. Munini wa gavana Tharakani Thinyaga Muisiraeli na arombete atongeria gutigana na siasa cia mpatho na irumi na bekia siasa cia gitio akera mamburene jage ontwire jankondi cultural festival. Muisiraeli no ritia karigweta na mbere kugwatira ontwire na thirikari county ni ritaniritie kenda kubwigika. Kiaria kinyambura jia ontwire jankondi munini wa gavana Nyaga Muisiraeli ni auritia siasa gutigana na siasa jia irumi na kumeneria bangi. Aturienda mtu arungamaga tiga gucenga mtu tuonie buri ororite tiga kuoronge atirorite egororite atia. Hello, we are in the world of competition. Na uretia anto kuthina mbere na kugwatira gintwire no thirikari ya county ni thiete na mbere na kugwatira gintwire na gugikuria kendo ire gietu kia Tharakani thigetengereo tucokerie Ngai nkaro muno nuntu bwa mbere muno gatibere akurukire 2010 katibe wokari chapter 11 article 44 eriuga waro wa Kenya ugate ya mto na kendo ile kiae na njokerie gavana wetu Onesmus Muromi Njoke karojia mwanya no ntolere ukiria gete kia gavana ni augire no mwanka gete na gieto kirinambe ntwire ni kigwete tutanjira yamwe ya kugwatithania ya kariba kaunti ya Tharakani nisema ya kwamba ontwera bwetu bobati gotogwatithania twe county gote muntu wa Tharakani ate mochuka kana momwembe kana mbio, tunafaa kuwa Tharakani moja, kaunti moja. Kaunti ile ithieta na mbere gukira muntu mege gintwire kaunti ya Tharakani ne arumeta number 1 nonto bwa kuthi na mbere gukira gintwire. Vana muthomi Njoki ne sokeretie nkatho nonto bwa kurutira kariba Tharaka wira kinya kethirwa MCs ba Tharaka batethagwa bagitukia budget na ibwega ke gavana Njoki nonto kuma banjeti cianjerie kuma meanke na mithiru atongore beto bago to atomira ke county assembly MCA beto batakoro bakurukia banjeti kinya no emwe lakini muthoma Njoki naenderete kurutira antu ba Tharaka ngugi. Ukiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabu. Gikundi kia Northern Ridgelands Trust NRC nikirekerete mung'ana jwa nkurukia chiringi milioni 600 ja 55 ira ciumite tamare ja carbon credits becheje na ndeni chitita kirempingoro mwanya cha nyomo cha kithakantere cha Northern Kenya. Mabisa ba NRT bagitariria ije ni njira imwe yao ya kugwatanira na mwingi jwa ntere wiri njira ya gutetheria kumenyera rera na kurikaria. Bantamurangeri na ripoti. Kenda gutigira kwino umenyeri borera mpingiro 22 cia mukirite nkurukia milioni 600 mbete cia carbon credit kuma kiringwataniro ya NRT. Kwa mradi yetu ya carbon project ya Northern Ridgelands carbon project tumepeana kwa 22 conservancies ambazo ziko katika kaunti ya Laikipia, Isiolo, Samburu na Marsabit, milioni 600 zaidi ya milioni 655 katika categories tofauti ya hizo conservancies. Next step kutoka hapa sasa ni management ya conservancies, waende waulize jamii katika hizo conservancies, pesa yenu ni kiasi hii, mnataka kufanyia nini? When you look over the years 2022, 2023 up to now,
we have managed to disperse over 3 billion Kenya shillings to the communities. Once the community receives this money, they split it into two, the 40% and 60%. From the 40%, 20% goes into the rangelands, and these rangelands is just to enhance the carbon credit because of the future credit sale, so that at least we can be able to get more sales and more money to the community. Bakiaria bamwe batongoria bampingiro ici baugite mbeca ici au kanyumeni ici batethetia nene na kuga ici naandika batethia nkuruki. Mama naenda more than 10 kilometers kusota maji mpaka nyumbani, lakini tuliona hakuna haja hiyo. Wacha tufanye chini juu, twende tufuritia hawa maji mpaka maji ifikia hawa padi wanapoishi. And in fact that is what we have done kwa sehemu mingi. Hii section 6 sahi kwa kutolewa imetufungulia soko, na tunajua kaboni yetu itauzika na itaenda vizuri. Haswa sisi wa mama katika vijiji tuna support 100% carbon project kwa sababu imetuinua sana sisi wa kina mama na youth. Atongoria bampingiro ici barombi gutumira mbeca ici na njireri baterie. Community members and the leaders at the community level to ensure that there's highest level of accountability and integrity and transparency. Nkiripotera ntato chaero kuma Isiolo, Beta Bantam, Murangeri. Kiuria ni kimwe na Arua ururu bwa KINYUA ni gikobe otikirite ina ukuritana nabu gikobe kiambiritie gwakania gavana Mutuma nyuma ya kawira Mwangaza kumwakiria kuguru kumwe KINYUA ni gikobe gukukungi naku igukinyini mutori wawe warugitone mithikali ntori na no kwithura Professor Kithure Kindiki agaikwa skuru ya watho kairi Morgan Mwiti na kunirite jaja kiririto ria ithaga. Ridho rilikunira gavana Mutuma ntwethingia na munoga makobe. Empower mkulima anjinunulie gambut ya size yake, gambut ya rangi yake, no ndwende toya wanya gambut ya rangi otekwenda. Oge gambut cia nchembe. Eno kuweza na makobe. Kawira. Nari ina kuweza na makobe. Eta gundu kurantu bena thina tegera. Mama etana. Ombire ni naeta. Arageta omenye nawe agwithitie sabe akamenya antu bawi vulnerable ikwiya go take advantage of our vulnerability. Atuigwe kire baraba mukirite makobe na into bingi wita gwatea. My name's Asaya Kabdwaneri from Tadia Market. Weke wona gwe atwere na gichunku. I'm telling you, my governor, the matters are the 1,000 you gave me. I am representing it. When will you come again? When you come, because you was at Isaiah and the attendance says me away, I could not listen to you in the Gorova. Where you are standing? Ntukone charuarua gavana Mutuma ni atekine antu badatu na bo badatu bawi bao. Kawira. Munya. Nkuigwa lentore agwetwa gavana Mutuma ena te okuga bwawe. Ari minister bagetinda na Ruto na kurara noe arwirire Meru nambi. Ile gavana Mbonoko ambaye hamkupigia kura alibahatika hapa, sasa kiburi imemuingia. Ama ntujaba taresari jora jaigwa. Ega nteto se fertilizer yu. Ndekwenda kuruma mukoro njolini. Lentore gavana Mutuma gukwaragania. Amesahau ya kwamba yeye ni yule kobe. Kobe alipandishwa kwa mti pale akasahau ana miguu. Sasa yeye ako pale juu anatapikia wale wengine wako chini. Auga gavana Mutuma te mchoreo Rais Ruto. Nimeona gavana wenu akiwa kwa kanisa moja akiwa anasema ate mimi naenda kwa rais hata sababu Kasongo ananipa maendeleo. Akikupatia chakula upelekea bibi yako kila mmero ameshiba hapa. Itoro imetheka itogwatwa. Onare ole gwatwa buru. We mukoro njoli de mukoro njoli. Twebere Meru atharakanithi na ere hau. Gavana Njuki no akuthuria. Kura sio leo. Aku baba kuromba kura. Kura antumaje deu gatimaje kuromba kura. Nande urenda kubera atia. No gacha kuona muntu murume munene ana kiongo kiega kina mbugite na mbui. Akengana na nguko kirao kwa kale akibwai mubire cibitari. Kanyamu agia gachema pole pole na ndongo iraga.
Gavana Njuki abatutemere kanywa mathigi tuchokere mara thina ya naja na imbio Mheshimiwa barabara eno aturondekerete onesekete takalusulula kama tina bwana mtu aletilimana na lori akabidia atonye mutaloni ago mandamri barabara ejire kuretera mathina jakariatea batekwenda bagituona ta mulembo tani ndonekana alume kabatika bakombegwero ritho bona geteri bo gikumbuka bagakenaga riu ni kirite kagukalinda smart ugage ukombukirwo eteri riu ukajwe ni kukumetho apara na bobangara betite kanise na gukarakara atea sana ta kolino nengo begura kyao mono beaku ya kurama na etonto teri bona eteko balura wega iremba mume wekirete kiremba kya white already wakinyaganisha ukaligo keroka ruta tonto igaita mtu ulaga matete ndigo turi otharakanithi tutegere mwana wenu Profesa Kithure Kindiki katiba eriuga atia hakuna kitu kama one term kwa katiba. Ule mtu anasema one term hajasoma katiba. Katiba imesema tu you are reasoning like a standard one child. Term ya kwanza ni ya kuleta programs na kuleta policies. You are reading the constitution upside down. Ndio kuria Rigathi Gachagua ate gutuira gukara. Unajua hata ukiwa profesa ukae na mtu ya standard 2 kama Sudi ama Kibet Faruk, akili yako inateremka inakuwa ya Sudi ama Faruk. Wewe ni nani ya kuleta tabia mbaya? Washindwe ama wasishindwe? Hii soprano ni buri siburi. Those nonsense must stop. Imanto Njogu, Rais Ruto, mteto hiji kariatea. Hiyo ni kukosa akili ama ni kuwa na akili sijui aina gani? Sio, ni upusi mkubwa sana. Morgan Mwiti, Ritho Rethaga, Weru TV. Wendia na uguri ureteri ni Weru FM 96.4 rumuri rwa Amiro. Tutonye biashara na ndia biashara bamba kuma rutere rwa Central Kenya ni borite thirikari kuongera kanya gakwariria bill ireri mbunge yege kimera gikiba kiaria barisaga na Antony ya biashara baba biashara bawendia bwancho bibatongeretwe mukariri wao Anthony Mucheke baugeta kwaraniria na mwingi kuragwetisa na mbere gutyo kinyera biashara baba ingi mono barabakaraga ome ya Nairobi. Kal Mutembei na ripoti yeje. Biashara na ene biashara kumantereja Centro ne baoretie mbunge kuongera kagita kenda kujukia uge wa mwingi ore okonie kubwithia endekithia ya kurigeria mbakere ya mwaka wa 2024 aria baugete magiri magwati mbaru ne bakwirigirwa muno kuringithwa ni watho ore okwendekithwa na ne bakwigwa batigetwe nyuma kiri mitaratara ya kubangira watho. Akiaria ntereja sagana Antoa endia ba biashara na rutingoge bangoge jia gutungatira na kwa mukira Anto kanageni nebo hospitality operators mukarerigete wa rwangirwa enemba ne Ruba Owners Association tawe Anthony Mucheke augete mubangire wa thaino akujukia uge wa mwingi ote kumba kubakinyira gwati mbaru barabara ya raja na muje munene wa Nairobi. We can say we are here because of the tobacco bill, which is intending to give a lot of headache to our industry, whereby it has been done without public participation, possibly by even the Senate, the way it did it the long way. Augete batireganite na mendekithia mairigiria kiri watho wa mbaki na ne bakugwata njara watho ore gukaria ugima wa mwingi ende ne bakuregana na mibango yonthe iria ibangitwe antu ao bategwikite kajukao. It did not incorporate we the stakeholders. So we are here now to read our demands, whereby it's carrying the backbone of everything and whatever we would like for it to be done, even by the National Assembly and also the county assemblies. Ndia baba tongoretwe ni Njogu na Mbogo ne bakoria kuongerwe kagita ga kujukia uge wa mwingi kuma county John Ndegoro na kubwithwe mishemanio ya kimutandao ni virtual participation kenda kwaramia njira ya kugwatanira na gwati mbaru. We therefore demand the immediate extension of the public participation period on the Tobacco Control Amendment Bill, public hearings to be conducted across the country and not exclusively in Nairobi.
virtue and county-based participation mechanisms to allow all affected stakeholders to be heard. Direct involvement of traders, retailers, hospitality, operators, distributors, and other affected business sectors in the legislative process. Full consideration of the economic impact that the proposed amendments will have on businesses, jobs, livelihoods, and government revenue. We further remind policymakers that hundreds of thousands of businesses across Kenya are already struggling with high taxation, increased operational cost, multiple licensing requirements, insecurity, and declining consumer purchasing power. Any legislation that affects business must be developed through genuine consultation and informed engagement with those who bear its consequences. Neba kwenda kwithirwa bari gatigati kiri metha ya kwariria watho wendekithitwe. Public participation has to be addressed so that every person who is affected by this law has given his or her own input in this agenda. There are so many stringent laws, but we don't fight the laws. We just fight the way they are put into action so that they affect our business. Nkiripotera Nteto jia Weru, rietwa riakwa ni Caleb Mutembei. Tonye bienina